بالزمان شورة هرد دستايا دميجة دجمني شوفين فايا ئەلیڤبایە کوردیە لاتینی میرجەلادەت بەدرخان و بە ئاریکاریە زانیاری فەرەنسی ڕۆجێریسکۆ یەکەم جار لە باژارێ دیمەشقێ ئەلیڤبایەکە کوردی بە تیپێ لاتینی هەواند یسوع و یەک تیپان وتکۆڤارە هاوارێدا هاچاپکردن وەشاندن دو پازدەهێ گولانە 1932 و ژوێ دەمێڤەتە ئیرۆ پازدەهێ گولانێ بۆ ڕۆژە زمانی کوردی كتابة الصورية يعني قلت بسبيها بقى مكارم ودمها دەسەلات و داگرکەرن لەسەر کوردستانê temî dixwestin tenekirin û helandina zimanê Kurdî. Carekê bi afirandina biryara qedeqekirinê li gor asayên bercewendiyên xwe yê kesayetî û siyasî, nimûne wek deshelata Behtiya Sûrî û qedeqekirina axaftina bi zimanê Kurdî di hemî sazî û kompanî û dibistanên xwe de. Ya ku hatî naskirin ev roj wek cejna zimanê Kurdiya me dît erkekî me em vê cejna pîroz li miletê xwe pîroz bikin û li dar bixin wek me dît wek panoramekê me li ser kar û خباتی دزکی یا پارتیا پژورو ما آوا کربو جبر زیده 1000 و نوت شاگردی ما کلی خلی خدا ما حتی هم فیری زمانی کردی کرنا پیشوازیان و شاگرتا گلکی جوش بو و جهه سر بلندایی بو لی مخابن دوی رولا ایران تیدا گلک آستانگی در باز بن ام آستانگی جمره چیکن وک همه کمیتین زمان دستین زمان ادبیجم حتی ام زمانی خو پاریزن دوی ام زمانی دایگی پاریزن دوی ام جمالباتی خو پاریزن ام وگرین دیروکا زمانی خو وکبرین حاجمت گوتنا خو دا گوتی دیروکا زمانی مگلکی کفناره پشتی شورشا سووری دەست پێ کرد دەرفەتێک پر زێرین ji miletê Kurd re hat li ser holê. Vekirina nivîsingeh û peymangehên taybet bi zimanê Kurdî pir bûn û bi alîkariya mamostayên xwebexş. Tevî ku partiyên tevgera siyasiya Kurdî ku rolek mezin didan û bi hezara ciwan fêrî zimanê dayîkê dibûn. Lê pir jî ew e gelo ciwanê fêrî zimanê xwe dibûn îro li ser erdên e li Kurdistana Sûrî yan rêjeya ciwanê Kurd îro te çi pileyê ye li Kurdistana Sûrî de heker amance bi ber û 2 sala bibe. Barzan Hüseyin Girke LG ARK